museise witu ni twasyoka twenenania witu wa kilungu kito cha tunenania namba yitu ya SMS ni 33915 Facebook ni Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM. Thank you tunenania. Nonenenya witu twenenea ku Mauwau ama Matavoaa. Either ni wakwati accident ni wawa kusiawa kana wayo mundu muima. Na twi tunanenea yulo wasiana sinzae na itenzia. Bine tunenea ndini wa mitwano. Mundu muka muno mwito. Amina kusia kana ndini wa kukua mwana meyikenda maundu mangi mekika. Tono osia ugesedia mundu zitaka kilengi mwongo ni watu likile ni wanangikie. Yangi oneka mundu mukae weka uyesedia no wao uta tutindie twaite kanza tiwo wawiwo waka pe AIDS nutono kwa accident ukatilikangi kama na mundu unu we mutwaite angibuni bo matia ibeti angine bo matia atumia mo na indi mayambi yokumanga bishop nenda tunene mina sema ito yolwa ndini wa mesie na ndini mono we wa mitwana maundu hata Mauwau amoka ni gina mundu imana witwana kindu kino kyukike utwana kodili na chwata no nginyanja ki mundu aitwana kana uyamua isi jambia kindu chambe kwendana na nundu imwendana mwetikila dungia ngaimu bya nundu wondu tutwane dasema maalusini ni ngamwenda emuo na atemuo ebinda ya kwitha na mali ebinda ya kwitha utena mali tuwe ngutwanithia ebinde sio ebinde sio yo meise muno wene tutambe tukiza pause you Jackie Andu mayalite ni kulwa iulwa wa exchange vows imetha mayika lakini muitwe kai mudi kenge mutwane manyakana watu wa mwitu kana watu wa imwana kyo mwana kena kyo mwitu na kitae nikiuka mundu muko watu no thiusia amino sia akonza nake mundu ume watu no uka o akasia akathela ko ube maundu matona kwa kukukia katika thayo na kila kibo ni mundu kwithwa eyumbanitie iulu wa wendoti wetakana ibinda yela we museo ne lote museo ila we Mauwau ne lote Mauwau ngakwenda ko mundu enzo aidite kala etelete ne saidi ya kibeti chako kana ulane ulondo aite kana ni wonzie bado naidite kuungama nake nundu cha wombene udhei mesana cha wombene tuilelete kila kitu chonde mesana ai mundu ngi ukaelia kuwa withwa uyenda ni kana ethwe eba kubina kuwe mwani eta mweme kana muka nundu yusu no wakwitikirile na no woni wambisio wake londu wonde ko endwa etelete one undu tona kumwenda nundu tona kwithwa wiba kubinake ko andu maitite kumana kana ibina yonde onaekana kuna kuona accident na sindu ingi timaneteka akwa na kukua kuimwene na kukua kuimwene ko uwethwa ni woka wabikia abandu wakwa na maundu ene wailite mana kana mundu ni wakwa na ilitekala nake na ninye wendo wake kwanza we wangu muno woka mundu wakwa witawa dementia waki akili kwiyulwa na akakula sa we nuo ona hulya mume we nuo oambia bana kuona aba wena wata yokati ndi yakwe amuka kana mweme witila utinda baitinda mumanga Baitinda na mumanga. uindo ano wambezi Luisi nundu amwa mayisi maona takukua tu lakini kumbe ni Mauwau wa kiakili nundu akili ndio create more cells so lilikana in graph niweze Jackie yenda na idhi ambeyo there iyo ko bikia baya muthia yambeyo there mundu ambeyo twika kana ona katika maisha ni ambia kuwewa na ku ikabika bantu baka moko makeso dela bina nego naona susu wa kwa nesi yetu mukumu no kuoko kwa thelile wethi aba uni takathangu ongo gatu wewa kulelu ko uni twaidite kwiyumbanisia iulwa maundu amoke ya mundu thayo
Pia usiwa kukua usu ni kawaida bai ulota kakua and then bai ingisiuka ona wi mundu wa mwika. Ndinengana ta example mundu wa mwika nutwanite na kikwenda kwa ngai mwana kayitwa lakini aikwa wewe wisi mwese na mukau wisi Mauwau wala wenda wana mo na mukai ndwa ina wa diabetes hii tabwa type B so ama ati uti mukaa mwana yu lakini mwana undathi uyambia kwazi undi tona kwe asioke kwao akawe nasi Lydia bune basi Westa siana idea sibusu unanambia usikilele Mwizi wale toroleza ni nyumo ya muzi oke kwenu viete za kwewa lakini sina na mimi ene make onekane nengane basi kao nengane example better oneko suwa atiwa athi kwa mwai pe onge munyimwe bubu na mukauni wawa lakini inyakwa yoka ikuya ona no twaikebetike oni muiyo tongia inya ubuye nenda kwasya vuga ndumenda mayasi alangi nzia nundu peke ndo twaisite yambia ila maundu methe u ndwina choice ekakwitikila na nundu ondo bishop wasya ila wenda mundu umwenda nundu kwanzia cionthe na maundu mavinduka itikila no imana we unyanzie ngi ya kwikalana na mundu ailiu wili lakini matuko ano ezi andu mamalikilo misi ya andu nangwa yukindo tachuchege uwa timana timana na yusa izu ulongunda bitu aje ne muzi wakwa kano ithe akwa kano mutui aimbea timana noisi mundu uzu no alika kati wa andwele atwezi elange wakwa atanya mundu ndakalikebo na izu ni zindu mongona yu ile tandu mamwika tuikese kwati ya maundu ma myths na misconception izu ni zindu itatutethia kila kibo twitikile na tuisize yu undu ubindwa nzia ya kwikala ta yu undu tuweta saingi ibinda ne bindukite na ibinduka umundu wende no we onininye akwa saizu imbukuzi yekebeti na une na kwanditweka ninye ngwati kiyo no mbanga kanoke yoke inyakwa kakuma akandambasi so ni kwelela yuko bobi onena ainge onitwa mweka wili kama mtu anone tha wishwa ile la bet na mundu wishwa na mweka la chenga na sine peti ile la na hizo akuna na ino timbeti ile la kinukiva misimu no beti kwa nini ni sawa kwe sio bado ndine nondu angeni mati ni rush witha wabika miaka 35 beti yongwa beti yongwa witete we na pressure sia kutwana yoko ijana nola meri baya uteka naye mundu kwitwa nifa ba wote one musiona wa mwana moyo mwe na kuina speed sia musiko ya mbaga askofu no bishop no gokulia ukatwane ndio yiko ni baube mwitu sina ndo mwesi wele ukoka u badhibadhuku we na ndo menu ni mwatani sana yake na kwanza hivi na kila weti ya late aize buweta unweze be osinto ingi sio kana na Mauwau na bwe bongo endo na ke bishop ato the spiritual yokewa unduzie possessed cho to ikiu by the way wile lo satani utepo kana sindu ingi ute okwati lakini iba kwa mwe accidentine umwe nyu ai survive we say that ai enda mbwa mbwa ni accident ya mwe kaimi nyo mwonde nanga ya kwa to mwe ko nundu ni wizi une strong kwa tongi kwani ndo ano masoma haya Ayubu ono na Ayubu ando mona atawaamini iwe kila kindu chonde ni batia lao kamwe kala kaeta ripoti kakasia mimi tu nimepona mimi kuwaletea habari kwa katika kilondo ni bonde ando maeke kuosa sindu ciondo tausatani kwanza muno akamba kwa woi na kindu kingi ngwenda maybe umatebie bishop ando nimekwa ya muno makanisa nyamwe wewe moto mithenena Disemba kwa mhubiri akaoboye wewe ile la sandaka uyinya lunch sapa na dina ya kumisi kanya kamba tuyolwa mai makone daktari siago angaitu muboye lakini so bandu beka mustali jaki nienda kana musia yesia ambethukisia na sapio na mundu loto na ku ngelewe Yesu itwela wokie
pai mundu wae bangalama yangelani kweli na niwo waibie ngalama weka na anena eka bishop mala newe mwene anena asia no nengetwe ni asa binya wonde kumetuni na no atotia binyo na bangi Yesu asia nesa kanywani wake asia ndia ukakondu wa ndembo ini no kie kondu wa nyanya na ebinda yonde ila tikuboya ya mundu pai muchungaji utono kuandikia eolowa o ne boya na mbesa siana nundu yane wa manual yandikite kana wa kanza taide to boya na mbesa siana nona sindu isio mdena ndumekite nundu Biblia yasema ko katabanya alama kenda mayende semoene nundu ama kumwene na nundu akwe makuelewa na nundu wa tikalite binda ya desperation ndizine metata meta revelation ebinda yumu ukethia andu malikile katika ila literature psychology ukethia nindo nosoma ileko cia andu na ngamana andu ame na mathina mau na ngaseubya mubango ubwao nduna nikana ngutabye kana we moe na angi makonganithia misi nini mwiso batabania enzangu nundu yuoka ya mundu mukoto aitwe musyosu na anatoiwe mwana wa kibetikia wiji mwe maimala meokomina meumete nyani wa mwana kyo usutigo wendu wanga inundu Biblia yembia nesa tinengetwe beba wa reconciliation then we to be one of nengetwe ni wako kwatanya ti wako nyaeja onanga tweka nengomanya yoro ababe kindu kiende kibwa nonduna na ile totumia uwe mwinge munopi ekana ni manyondo ndona ko stange ya musio indi ti kunyaeja musio giti kwenda ya mundu atinganyani wo kukwikanganyani ona habo bado kimena chikindu na madhayo ya siatanengiwe mana nenga nei mana twanengiwe tangiwe mana waibie chao yute yo tina sherekeye ebida yekwetwa ya Easter twa tani ya Easter kila mundu onde tani ya Easter no la dunia ni waibie ngalama ya takola lia bawe sedi abai mundu tanengiwe chao tanengiwe mana na ito twaide to boye yandu chao mana iulu wa ununga yukatoa dhimani wawisi exactly na kila kingi ngwenda tutabia sia isema itu ni iulu wa kwenda andoa mende onendo mailiata onendo akomana mundu ahita kimia nundu ni isilia ke kwa ibinda ya job yake kiyo mundu mosi we wa Illuminati anayo yomoya nundu yotono kwiwa ni madina makwatia idina after idina nokwela Lydia tuyenda kuminia yukela ndo nakwasani lilikana mundu bebinda oteno wawuno na kila kitono mubosi ya muno piu ni wendo wako mwetenda wabu nuko na mundu no kukwa one lakini we na mwikio no abwe dukamonya we no kukwa oyuma no nakwe tumende na tuimaboya na tuimonya wendo mwingi byo kula mana either tunamona semesa ndo ibinda yone nini so kumanenga the last days sina muwo na kumanenga hope ana no tumemundu abusesa kwa onyaka kwa auke kana onoka na dha mwikio akabwa kinjisiketa wakiata lakini wakabwa na kikuni nzia ya kilomwe wito na mundu eba kupikia bupa ukwa na eba la desperate ukona ba di tona no miangi na akili pe psychological aspect ya mundu mu na aspect ya family tunene eba nini Julia studio mimi nenda kwasia pe kindu aweta cha kiakili na ila ni ithie tate mesi ni nitongela andwa kindu tukita na kisungu stigma ukethe tama tulango na ondo lilia noasia we kwatio hope ni kindu twailete kala tuitabia na tuinena na andwa na tima sovia nundu na yuithie tuyo bate ona we kwatio kana uningai nukutunenga thayo na twikala twina uima musio wa kimwe ku ithie ta andu menduniani no tailito sovia andwa na kingi osilikali na oti imekulia nundu pe andu maiya andu amisi na maima vingia nuziona kuya tukethe ate ona kindu kita kuona policy na mea o za uthi osandwa bita yuna isia masaku ku school ya andwa ama na mathina
kimwe mamutha mena mathina na ici ciana ithe mena school ya musingi lakini bai secondary school ithe bakubi wiza ithe thina ingi wetungwa ingi muci kana kai kamina primary lakini bai school ta isu na bo ma school ma andu ala mena mauta kana o rehabilitation centers no seo kethe atina sindu icio taimana nesa nigo ni mupea Bishop Mana ni mupea Lilian ni mupea Justice ni mupea musiaisia witu wa Mutongoi wendwari na mundu wina wau Utavoaa kana ukwatikanite ni kindu kitavoa na mituki no nginya mumonye wendo na umisio na muno munene na madaktari nikenda mabundisi undu mutona Kwikalania na ndoa pumusini ona kwimba ni wona mundu utetheka ena mathina aya na utethesi ta moto imusio tenda nei na thimikai tukamane chuma kingi. Asante.